Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnul maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaghmilina syurafa wa asta'inullaha fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqarribul aqsa bilafdhin munjazi wa tafsuful batla biwa'lin munjazi wa taghtazi ridhan bi ghairi sughti fa iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bi sabkin haisun tafzila mustawjibu sana'iyal jamila wallahu yakhzi bihi badin wa firah liwalahu fi darajatil akhirah. سواه ما الحرف كهل وفي ولم فعله المضارع اليالي لم كيشام وماضي الأفعال بالتمس وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن لنون محال فيه هو اسم نعم سوى حي حال. قولوا وعلمنا عليونا وعراض نشد والسنونا وبابه ومثل حين قد يرث ذا الباب وعند قوم يغترض ونونا مجموع وما به التحق فتاه وكلم بكسره النقا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum.